Batiba, oh, little Dimas, little oi, Mr. Jones, please, Batiba, please. Please. Boabuti liskalwanelang mosadi utlwang ho etsahalang liskalwantshana. Angithi sifuna ukuthola ivari. Kuba litlo utlwang ho explain horeng umntana ka bana. Umntana wabo boyithu. Sisi ngicela uyawo sikatlo ukulela. No, I got okay bheka. Ufuna ngizokwazi kanjani mina cause Basi muthi oh lovers mvimbi ngishilo ngathi uzosilimaza lo. Uzosilimaza lovers. Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got you have today. And that's exactly all about Josie Pascal Full Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiepascal.co.za. Guys, today king always ka buti Delvis la buti member. Ba go tseba Oast Blue hetsa line. Ba ga man Oast Blue hona le ngwanyana o really thuki la bona. Ngwanyana ba petse ka gona Oast Blue since ntse re hodisa ngwana hola ba ya di catch. Ngwanyana ntse go Delvis ngwana ko wa hae. Ngwanyana go nna ngwana ke ngwaka. King so guys kutlo ka bo makhelwane o tshabuti television ga man ngwana o so mo sona re tseba le ngwana member a remember le ena ha ke mo botsa member makalo ke tseba ngwana ile wa ka television member e be di argument nyana ba go sa king guys ha re fonile Josie Pascal ban ha re ka re le bang ba tlo bua maka ha bona le ngwanyana ba bua maka so guys ntse tlo etsang ke tlo tsama ke leta buti Devils la buti member ke khutle le bona ke bona ba re tshwaretseng yes baby abuti Delvis ke mang between the two of you ke wena abuti member kwena okay so abuti Delvis ne ke kopa go fela wena o jetse di viewers o ba jetse ntshweng le ngwe utlwiseng bohloko le hore wena hantlanta today wa re ngolletse from libitsong la hao le hore why o ngolletse Josie Pascal a o se ke na le motho mo ke dulang le yena ne a o leina la ke Thando ke dutse le yena for 7 years ha ke dutse le yena for 7 years re na le ngwana ke tseba ke na le ngwana le yena ke tla e bua so lebaka la re ke ngwalele Mzansi Pascal I mean Josie Pascal it's because hanzi re dutse nna le abuti o a dutse mo re nwa yala mo taverneng e wana mara a re dule plekeng e wana wa bona yena o dula o na le group ya ile nna ke na le group ya ke nna ke phelang le yona so ke re le ntse ke dutse le majita ba mpotsa ba re no a phela ape abuti o na le jika na molao wena re na lo mmona a tsamaya le Thando wa e bona ka se ikushishe ka re no mara re ke tloele ke tabutsha Thando self e go butsa Thando o re a motsebe e ke butsa abuti o re no wa motseba and then o motseba yo a ke na le ngwana le yena o na le ngwana le yena o mofe o monyane wa yang creation ngwana no ngwana ka o nna ke tsebang le ngwana ka e butsisa hore re go explain something ya go sha bothoko sese ka bo Thando yena le mmahae dijo tse ba di jang ka mola ke ba rekela mo ba shotileng ngwana medical aid ngwana loketse ke kore everything ke a mo etsetse e ba re o shota eng ke nna ke mo etsetsa everything di gold tsa di loketse mo menong e ke lokela gold ke mo loketse le gold le a ka tswa so mo kentse gold le yes because I never rekisa medical aid work yeah e ke o lokela gold ka ba ka kopa ka re instead ya re ke lokele 2 ngole e 1 ke lokele yena usu wa e bona it's fine jiki go utlwa ntate o le yena a mpotsa hore no phela le yena motho la ke ngwana hae ke re no e kgone ya yo re be ngwana o ka re motho ke ngwanaka so ke thoma o bona ra a ke tsebe gore between bona ba le two ke mang wa ntwaela cause ona le mongwe mo yana o ka re ntwaela hampe wa bona and that ding in the lord ke be fucked up gore no I'm pissed that's why ke ngwaletse Josie Pascal gore it interfere mo because ha ke re ke thoma o bua le Thando ke a tseba re thoma o mara abuti o yena wa confirm gore ngwana kwa hae le nna ke a confirm ke re no ke tseba ngwana ile wa ka because ke nna ke supporta ngwana ha ke nyaka ngwana ke a molata or ke a ba kopa ka habo ke re kopa ngwana ene ba mfa ngwana simple abangizanga ba mpotsa this guy be ke sa motsebe nna ke no motsebela taverneng a no yala taverneng fela ne ke sa tsebe gore ke stupid sound tsamaka mo fa sa moto a mpona ke le mo taverneng ke ntwa nkwatisha siswa askisi my brother so wena ha butwa ka ne ke kopa nje fela o jetse nthong o e filang a butane ka situation e ke batla fela o jetse di viewers tsa Josie Pascal hore why o ngolletse from dibitsong la o le go wena ba go ngolletse my brother kopa tumele mohanyana yes please okay sister nna ka lebitso ke member ngoletse Josie Pascal ka lebaka la rena le problem na le ausi le rena ke ratana le yena ke dule yena ke ratana le yena his girlfriend maybe ka ba rena le ma 4 to 5 years re ratana ka ofela so ausi o a end up a roba le ngwana wa ima a ima mpotsa re ngwana kwaka na since from there ke na le yena re ratana until a kry ngwana okay o mpoditsa re ke kry ngwana okay a ona stress o kry ngwana kwaka okay
ke a mtlhokomela but ntho e mpethang gore ke feletse ngwana la Jozi Bioscope go gore nna o mputsa re ngwana go gaka but there's someone ka monte o lo renkeng batho ka montle ba mpotsa ba re ke papa wa ngwana nna ke support-a ngwana o le reng a swaka that's why ke feletse ke just phetho ke re ngwana la Jozi Bioscope ke kry thuso so anyway nna a ba mputse re ngwana go gaka a ke nna allowance re ke kgone go bona ngwana ba mphe ena e ke batla go mmona ka nako yaka so wena buti ngwana ba o fa ena ha o le mo bona hantle Yeah, na a bane problem nna ngwana le nka founa no ka re kopa ngwana ba mo tsisa ka di weekend ke ba le ngwana ke spenda weekend le ngwanaka a ke na problem so wo ba bangwe ba yo tla bo mabuina bo tsholwa ke ba tsebe ba okay okay ha ona bothata so wena kwena ba sa o feng ngwana hantle ha o thole ngwana hantle ka nako e sharp ha o mo batla ba o sokodisa nne ke batla ngwana ba nsokodisha but ba batla thuso mo nna ke mo batlisha ngwana o fitlhe ba mpotsa re gape ngwana o tlhoka diaparo tsa Maria ngwana o tlhoka tšhelete ya trip ya crash so ke mo loreng ba tlisha ngwana ka gona o mmona ba mpaidishanyana ka ba le ena beke ka o fela but ka montle ba bolela gore ngwana o na le ntata ya se ngwanaka so nna ne ke nyaka Jozi Bioscope nthuše ona mo ke kgone go kry-a nnete gore ke ba le gore ngwana o kwa mang botse so nna guys ntho ke batlang o etse ba gore motho moholo o na le nako ka utlwana le Thando girlfriend gore a ke tsebe ke nna le ena re na Thando re na le 7 years a re ke no re approximately 7 years ke na le yona Thando yes and azanga ka bona like something is suspicious because nna le ena re na le di boundaries a ke tshware phone ya tshware phone ya ke ntwe that's why nna le ena re sa ke sa gone understand a rodiala le dilo tse dintsi a ke di bone nako e ntse ke fetsa ke le mmerekong sometimes o thola le gore ba re ke tsamaile ke berekela kae wa mmakatsa ebile a re gona spenda le beke le ngwanaka gore ke ntwe le gore jwale o nyako ntrena le no wa bona se se yoka sorry ke kopa o ntshwarela mara ka re this guy o nyako nshishimishane jwalo a skisi le ska lwananga ke re le le na tshwantsha tla tlo bua go jwanong ngwana keng guys ska hantse re emetse lovers re tlo mo emela lovers a tle le Thando bane vele silence re em se le nako jana re tla mo emela yetse so abuti mama zala wa lona wa letse ba kaofela wa o tsebe mme wa Thando so nna mo Thando wa ntseba mara ke sokokotse I mean ke batla o tsho ha o so kokota wa that's why ntseba ba hana ka ngwana that's why ba gana ka ngwana mara ena o ntseba wa ntseba gore ke na le ngwana ona ka kwa wena relationship le mama zala e jwang abuti kante and I can problem la tswa ka mo founela mme ola re discuss everything le ba na le problem ba gona mo jwetsa gore no ke na ba na le problem e so le so ke a tsama ke fite go jara le shota kae ba re 1 2 3 ke re okay re ke tla bona plan gore ke thusha mo kae mo le palelwang ke nna ntwe a ke na le ka problem ya ntwe wona okay e bile ne ke ba go re utlwa ke feletse ke mantswe ka ausi wa ke batla bua maka my scheme thank you so much my brother nice one lovers ausi le kae Ngiyaphila njani ngiyaphila nami umuntu omdala ke ausi wakhe ke bo mang ba buti ba ithuba member no Delvin kwenzakalani ngomemba no Delvin ausi hanya ausi o wetsela eng abo bani bani bami ke batho ba hao yeah so wena o na le sethepo sa bosadi yane ke ba rena batho gore le thu se abantu ba go se thu rona bele bana ba ithu e gone ya jwang ola long na ke busy thu ya entse ka yona le nto o isho wena sisi wena una boyfriend kanjani bona emanyana aya bo buti la re bora jwale ke tlile o tlo le thusa neletsa ntho tse so please ausi ngwana kwa ma bathong bona ba le matsana lovers ba thiba le tlo ntematsa le tlo Mr Jones please ba thiba please bo abuti le ska lwanelang mosadi utlwang go wetsa line le ska lwantshana angithi sifuna ukuthola ivari kuba le tlo utlwang o so explain o reng bo abuti a tlolang tshole yetsang ba mfana wena tlo bolaya ona sana wena ra ka no msunwa tse ke kuba explain so wetsala eng ngwana ke ngwana into ekhona ukuthi okay umntana kabani umntana wabo boyithu sisi ngicela wawo sikatlo ukulela no ukuthi okay babe ufuna ngizokwazi kanjani mina cause angangazi ukuthi ubani cause okay ngiyalala naye futhi uthi umntana wabo boyithu king bothatha cause nama ngazi awazi manga ubayeka ukuthi babamba amabhaki abasebathi bembalithu wawenza ntotho jwalo no indaba yakhe yena uyongiphisha ukuthi ngenze yonke lento engize ngayenza manje ngithi uye wonke lo my brother wena go bothatha wetsala eng a ke tsebe re o reng no ntshontshe ma
Okay, also ngwana kwa lona le dithu la mutla ausi. That ausi a re ke go botsa something. Wa kula. Njengoba ngishilo ngithe mina angiguli. Kwenzakalani ngempilo yakho? Lento engiyenze la ingiphoqa ukuthi ngize ngiyenze ngendaba yakhe. Mina ngibona ngathi uyagula ngoba uthi abantwana bakho ababo ngwana ke ngwana bona balithu. Angazi, okay, angazi ufuna ngithini mina because esikhathini esiningi okay ngiba naye. Ngilala naye okay yeah. So kwenzakalani? Ngilala naye futhi kwenzakalani? Ngibe mithi ngingazi ukuthi mina okay ngizothi ngimithi sobani ngizokwazi ngami okay ngimithi sobani ngoba esikhathini esiningi Amafimba lento ekhulumayo lo muntu. Uthi inkinga. Inkinga ngiyinkinga wayangitshela ukuthi wayazange ngithatha ngihlale phansi ngitshela ukuthi ulwelani kanti why ulwa ngoba ufuna ukuqina matho wena. wena awuna nesikhathi sami unjalo nje. Wena into yaziyo nje umsebenzi. Umntana kwabani? Yeah, umntwana wakabani. Ngwana kwama. Umntwana wakabani Thando? Ngwana Ngithe umntwana wena. ausi kopa usikare phaphela ni. Usikare phaphela. Usikare phaphela so wa bona situation e o yentseng mo erafo jwang. Wena ausi utsa ma go bula dirope for banna ba litho tsetilo tsa ba jetsa ga bantwana babo. Spam ke spam se one. Uthatha imali zabantu. Spam ke spam se one. Hayi man. Lovers bathibeng Mr Jones. Hayi man. Litlonti matsa. Nizonglimaza nina phela. Ene nilwela ini nina? Bantu abadwala nilela ini? Unilwela ini? Ngoba nangu woman. Ni chemba imali zenu. Manilwisana nithi nenza kanjani kanti bobuthi? Inkinga? Usisi makakhuluma ukuthi umntwana wakabani. Phela kuyafana nanoma nalwa nithi umntana nithi nimsupportile nilwelani. Lilithu so lisheyile. Kwena ngikhuluma kanje. Ujiwe West lena ujiwe West so why lilwana lilithu? Lilwanelo maintenance liyenze nga chance OC ke no chance ngabuthe lona lilwana lilithu. What kind of azange amputsa gore o a shota kontu. Mara ka rotsa mo adimanta futhi mo this guy. Ngitshela nje wena nje ucabanga ukuthi mangishoda ngisho ukuthi ngishoda ngemali njalo. wena mawushoda usuku ushoda ngani ngokwayi? Ngiyamtshela uyabuya emsebenzini makabuya ngimtshela ukuthi okay bheka baba mina kuka nje ngicela ungiphi avela athi nje kayi1 emecethu uzovela athi usekhathele okay mina kumele ngenze njani ouch it's okay ntwana mina ngenze njani okay cause okay mangiya ku member at least ngiyakhona ukuthi ngibenefit okuye cause yena uyakwazi ukuthi okay into nje ungipha kahle futhi yena ubhuti yena ukupha kahle wena ungamtshelanga ukuthi uyaphefumula ngiyamtshela mangimtshela uvelalwe futhi kokunya kanaki nje noma ngimtshela uvela alala abhekele avuke ahambe uyangijwayela wayaza ngahlale namphansi angitshela ukuthi wena uthi he yena lo athi he yena naye ngisithola ngoba the moment ngithi okay kumele sikhulume vele hayi mina ngikhathele uhleze ekhathele ungangitsheli mina sonke lesikhathi ukuthi unenye indoda mina kulongisupportana nengane wena ungitsheli ukuthi ingane akuseyami ingane yakabani bani sonke ungenza isilimo wena masisiza kweyakho like it's not like okay bheka ne mina kuwe bengiza but it's not like kuwe ngiyakuthanda and stuff nedi ukuthi ungipha kahle nje kuphela like ukupha kahle mina manginawe like ngiyakwazi ukuthi ngijabule ne but umuntu engimthandayo mina nangu umuntu engimthandayo like wena lana uze lokuzothatha ugwayi wakhe ngale ini ukulandane ngale ungiphethe kahle uyangithanda yonke into le ngale yikhe ngapha umdavazo ufuna ukwazi ukuthi umntwana wakabani umntana wakabani sisi hleke jwetse nete bathong umntwana wakabani mwana kupawujetse wena mwana kwama okay ke like okay nami thi ngikhuluma iqiniso angazi ukuthi umntana okwabani so wena mawungazi wawusupportisa abantu nababa bathi into sayithibi ngoba kufanele ukuthi kube oyi1 wakhona so angazi ukuthi ngizothi lo or lo cause ngizothi lo kanti akusowa ngalo wakalo so angazi that's why ngithi wabo boyi2 cause mina awusiwabona bufebe buetsa eng akusibufebe ke ugadla vala ukubambisana isifebe ndini usifebe wena manje ngifuna ukwazi mina sisi wami ukuthi umntwana wakabani makakhulume yena ukuthi umntwana wakabani Cause iDNA yezolamla yonke into mara bafethu aniboni sefuna iDNA wena sifebe ndini yeah once awusuyethe into because of like okay no uyazi okay mina like ngithanda wena nedi wena like angazi ukuthi uhlezi ukhathele njalo ngaso sonke isikhathi wena nje uyacomplaina and mina ngihlezi nami ngifuna into engiyifuna kwenzakala ini besicela iDNA sisi wami sazi ukuthi umntwana wakabani because nami ngeke ngizokondla umntwana oyini indoda yabo ngazi ukuthi nami ngime kuphi yabo makasitshele yena kahle wathi ba usinaki nananga ne abuti lovers akanka matlapa ke motshepa abuti lovers muthi lovers mvimbi ngishilo ngathi uzosilimaza lovers wo Mr Jones
Babuthi kuba le stop engitholi yetsa. Tobolawa na sana. Lovers please imthathu bhuti ngiyacela tu. Mr Jones please. Eish batlore le matsa ba. Babuthi ke kopa fela ntho tsa di DNA nice. Mr Jones I I will talk with this guy please. Abuti. Wa tseba ke nana go etsa haleng ane? Ka gore la bona re la lwana ne abuti Olivia se sa matshwafo sa tsubini. Ke kopa re etse fela conclusion ya taba ena. Re kopa go fela ausi rona re le Josie Bicycle re tla le thusa ka di DNA. Okay, nna nka Bona gore ngwana kwa mang ha ka lona ne? a nna nka thabela DNA test kgone tseba ka botsebotse gore ngwana kwa mang. Yeah. Yeah. So wa ke tsebe then he re tla buang hape ne? Ha hona Re tla problem, besaneng re bue because of no wa bona abuti le ena o tsamaile. Re ka se besane bana o wa lwana. I think gore ka usane gore neng re tla nka thabela help ya lena usi waka ukwishisha. Thank you. Ngicela ube available my sis nomntana ngoba sizoza lathi mama dula ngovias girlfriend alona olithwarisitseng bhaki. So enza i-DNA. Angankinga ngizoza naye umntana. Ngicela ukuba ufebe. No, Ngicela uyeke akusubufebe ukuthi Yini? nje esikhathini esiningi nje ngumuntu nami ngiyaphila phela. mawuphila manje uba honi too much. Usuke uba honi too much uzufila ukuthi hayi manje ngifuna ogwaya aba different kwenzakalani ngoba nami ngumuntu ngiyaphila but understand kwenzakalani. No, ngeke understand because esikhathini esiningi angeke ngihlale nje mina umuntu uyabuya njalo ukhathele okay ngenze njani. Why didn't you communicate? Ngiyamtshena uvela eshaya indiva kumele ngenze njani futhi mina. Esikhundla sokuthi okay ngihambe ngilala ngcono ngibe noyi1 yena lo ebenginaye ngiphaka mnandi ke yena. Uyabona wena sisi uyagula yeso. Into engizokutshela yona ukuthi uyagula. Ene mugulo uthwere ngakitsebe ukubitsang mara you are sick. Hayi akunankinga kodwa ke nje You are sick mara sizo wayenza ama DNA ngoba mina sisi abantu abasick njengawe ngiyathanda ukuthi nje ngibancede. hayi akunankinga ngajabulela nami. Akunankinga ne ngizokunceda wena my sis. Guys hela bona gore o wagula. O sick. Ake tsebe ke go tshwere ke hlooho go tshwere keng ma go tla ba right re tla mthusa re le Josie Bicycle ka o etsa di DNA fela le gore ba tseba keng a etse because of no o se re fihlile mo ha bontshe remorse ha bontshe o sore ha bontshe next o se ke o se fela o se re keng so guys ntho tlo etsang re tlo etsa di DNA hobane le mbone abuti mo lo tsamaile dintwa and stuff so ntho tlo etsang re tlo sa malosi le abuti Davis le Delvis le ke mang le remember so re ke mele members ke isla buti member ke a tshepa go lona ha bo mo situationing e so mo abuti o o sumo hae o bona gore ba o dlala ba etsang o ska le balela felo emailela josiebicycle.co.za ke a le rata kaofela and I'll see you in the next episode. Yes baby. Basuka bayalayiteka ngale msebenzi yakho. Yabo abantu abanje bayalayitwa kahle kahle. Because mase ngiluze zonke izinto zami ngispendelene because ngimthanda but mase kangenza isilima manje. Bahlolo etsa ntho tse jwalo mase. Mara mama awuna mahloni. Akanawo yezwa ukuthi kungona ngasela lo umdavaza kamnandi. Noma and enye into manje iwesi ukuthi angazi nokuthi umntana ukabani because ucisha afane nabo bo2. Mina manje ayisekho into engisezoyenza ngenzela umntwana until kuzophuma amaphepha e-DNA test kula sizobona khona ukuthi kwenzakalani mina ngiyastop yonke into bengisiza ngayo angigcina khona la ngigcine khona le mali ekunikeze yona phambi kwayizolo la yokugcina ngeke usayithola enye until kuzokuvela i-DNA test ngithola thando kusho ukuthi mina nawe sokhuluma Okay sorry ke okay sorry ngeke ilungise next amaphepha ikwazi ukukhuluma ku-DNA test